Pherang o Pherangni jingjalno tui kwrwng thaio no laharo ma nokhoro chabangma khlaio khorangma tisao o hasteni lukurok obo haino nukjakha mongya kami mia thanai sarigo sarikni 6ta wngmani simi horni 9ta jora lahar kasulaimani nukjakha Pherang jati habarnokni bwkhaktui obo haino salbrumno Pherang jatini jingjal haini bagino lukurok mia sarigo lahar kasuka tei babisa bwkhak tini phungni 8ta tangmani jorao koktuma thumnaino rihina harei mukhang kwkak kukuk mokol chaksajak kwbangma sago duku manjak khlai camera bwskango phai Sakha birimoni deborma samung sitra tangnai Bororok bai kidnap khlaijakna naiui belai duku manma bai Pherangni power Riowi Manliya lukurok lahar kasuka phia kubui habanokni samungo ongkhori thangmani yagulo samung sitra tangnai atomsa phai Siniya Nokya khorok sini khai Botok khlaikya birimoni deborma SDU no haini bagai kunu mote banchikha kamini lukurok nugui paithago mongya kami sakhamnogo sak naijagai paithago samung sitra tangnarokni against so GD entry khaikya mongya kami pia sabanogo naine bidi o mamplirok belakheno kutung tei wanama singcha kwrwngwi tongni chine notice khorangbai Sarmiani je mangpli nang manukhna ang baithang mangpli mathumga mungya kami o lahar kodor kasulaimani lukurok phungni simana sarik jora Pherang krui tui krui Pherang krui ni bagai jingjal nongkhorui lahar borok nongkhorlaijak salbrum no tekto obohai ni kok silchau miawo to obohai sarik jora bo kisa nukjakha karan bo thangmani bobohai gotrangai nangabo obohai lukurok bai lama kasui tini sejajak naklai belai no hambai sini media ni takukno shutdown mana kamia from around 10:45 L&T company tabugoro sini samung khlai tubugoro ADB মানে Asian Development Fund থেকে sini oro ni je power system tongo 11 kV line kasamung thamakya abono jung renovation bo khaito gai abo chakma feeder kaisano sinoni power feeding system gai chakma feeder shutdown na yawi jung o kamrungno khlaimia abang oro lukurok local consumers ni boroni uninterrupted power supply provide khaina bagino ang bukha doyo khai tui samung khlai tongmani gai unfortunately jung jehetu kam khaina thanga gai সময় তো কিছু নাং থাঙ্গো তৈ সামঙ্গ বা জনসাধারণ রগলিয়া জাগৈ হয়তো এজিটেশন খাইখানা কারেন্টনি বাগৈ আবো খালাইমানো স্বাভাবিক ন ফিয়াবা আবো ঘটনা आंला खामन आं जेफ्रुओ साइट विजिट खालाय तंमानि मिया हाजिरा लायो काक्रासरा गाय आं कादाल एरिया रगो कारेन्ट दिनानि नाय तंख्रुओ मिसक्रान्स नमनि दुष्कृतिकारी रग बरो no ang sinimania boro current kurui current line ta no hnai du jui public agitation no boro conspiracy khlaiye apti khlainani boro wan sugui no boro pre plan ani pura attack khlaio tai ano kidnap khlaika ani mobile ro khai boro sintai khlainai paika boni bagai ang jogajog khaina pase khaimanliya shutdown withdraw khainani hnai খুব চাইটকা এবং বরক ন আং অনেক রিকোয়েস্ট খাইকা বরক আনো কোনো প্রকারে শাটডাউন উইথড্র খাইনা দিলিয়া হেঙ্গাই দেবো সালগরুগৈ থাকা সারিক ফাসিং থাকা বন বাগে পাওয়ার রেস্টোরেশন বা শাটডাউন উইথড্র খাইনা নিচিনি লেউই থাকা গে জনসাধারণ বুঝিয়া বরক তো সাইমানিয়াও ঘটনা রং গাবনি বাগে যেফ্রু বরক আনো ফিজিক্যাল টর্চার খাইকা অ্যাটেম্প টু মার্ডার খাইকা আনো ব্রুটালি বরক আনো को খাইকা হ্যারাস খাইকা ফিজিক্যালি হেঙ্গাই আং থানাও খুব কষ্ট খাই জনসাধারণ আনো রেস্কিউ খাইমান পরে বনি ইয়াগনি আনো বানচিরিকা অ্যাবডাকশন খাইতনিফ্রু ओमफ्राय आं सारि फासिंग खाय आं पुलिस स्टेशन बाय कम्युनिकेशन खायना चेष्टा खायका आं जीडी एंट्री रक मा खायफायका गाय सार्चों थानानि उसी साहेब सं आनो मेडिकल ट्रिटमेंट वगैरह होका आं मेडिकल ट्रिटमेंट खायजाका समस्त को खायकै दाबो पावर तो रेस्टोरेंट खा अबनि बागै आं बखा शान्तिमान खा परिसेबा बरनो जेसे ग्रिमानो आं आबसुना आनि बखा खाकसामा मानो कारण अबनि बागै जनर तनि मानिबा बरगानो मार्डर खायनि प्लेनो बरगानो अटैक खायका एबं
बाइकको सौै सब्रेना नायखा बरक दोखै खोरिबाय सब्रे मानिया आसो खलाय बरा आनो पानिशमेन्ट दिबो बुथारा नाय माने ओंखाय बरक आनो बाइक बाइखाय खबै क्लां टंफ्रुओ आरोनि लुकुरक सायमानै आनो बरक बानसि दिबो आनो थानाव जरा फाइनानि हेल्प खायका ताइ आनो मेडिकल ट्रिटमेन्ट रक मानानि हेल्प खायका इंगै आं बिनि काहाम खोदों रिपाब्लिक डे अबजार्भ खालायमानखा दाबो दाकुकनि बसकांगोन आं स्टेटमेन्ट अबरि दंमानखा नन फाइ खबर दामानि बागै बेलायनो हामबाय जों मुंगिया गामि प्राइमारि हेल्थ सेन्टाराव आनि फिजिकल माने ट्रिटमेन्ट खायका मेडिकल अफिसार इनचार्ज मेडाम आनो चिकित्सा खालायका ओंखाय मेडिसिन दौरिखा इन्जेक्सन दौरिखा दाबो आं सुस्थ' दंजावो आं जिदि एन्ट्रि खालायका बर'रन टु सिनिया बर' मुखुस थुबजा माफ्ला रक खावै मुखां फुनुगिया ओंखाय आं जिदि एन्ट्रि खालायका आनि मबाइल बराव सिन्थाय खालायमाने आनो हाइजे खालायमाने जत' किसु आं डिटेल्स होयो न थानाव आं पिटिसन देखा